Tasay gayem ko adikan madistismaya no aday nadamdamag mo asinimbintun ditago si kwardeng agaraksak tayo laeng inabat ko si inam intutulag da kagayam simpadam may kadangyan tasay kamay kamangan si kwardeng agaraksak tayo laeng inilaks ang katulag mo palalo ay naguwapo laban ko tananak di abogado si kwardeng agaraksak tayo laeng kasitas na'y baro tinainan di kalendaryo naglawaan ti lubong pangalan ti sabong ti kulibangbang pangawis si balasang si kwardeng agaraksak tayo umas asawa tawayar orkos di kalsa adiak umababong tawayar orkos di lubong si kwardeng agaraksak tayo laeng pasyat ka man awan kwartak agpakakan ka man awan kwartak agpayosi ka man awan kwartak agpamoma ka man awan kwartak agilibre ka man fishbowl awan kwartak agilibre ka man balut awan kwartak agilibre ka man kwek-kwek awan kwartak agilibre ka man kape awan kwartak kunagarud nga awan kwartak uray piso awan timbubulsak promise awan
talaga. Kakwartak agpamami kaman, awan kwartak agpapansit kaman, awan kwartak agpabulalo kaman, awan kwartak agpaasuan kaman, awan kakwartak inta agbilyar, awan kwartak inta agpapukis, awan kwartak inta agvideoke, awan kwartak inta agpasyar, awan kakwartak gunaggarud nga awan kwartak uray piso, awan kargan ti bulsak, promise awan talaga kwartak, awan kwartak, awan kwartak, awan talaga kakwartak. Awan kwartak, awan kwartak, awan talaga kakwartak. Awan kwartak, awan pa'y jowak, salit nga biyag, awan talaga kakwartak. Habang mayat di iinomanda, agkakanta kenagsasala, ada dito'y ngagmay-maysa, nakatanga di jay langit, panpanunutan ka. Habang mayat di istorya anda, agkakatawa kenagraraksak, ada dito'y ngagmay-maysa, agpapaangin may liliukin ka. Agbababawi akno among lang, pasensya na saktak day tarik nan, gumnaladawen ti amin awan ti maaramidan, sapay kumata mapakawandak, han ko gayang kaya no sikaket awan. Habang mayat di iinomanda, ada dito
saktak day tarik nam ngem naladawen ti amin awan ti maaramidan sapay kumata papakawandak ko gayam kaya no sikat sapay kumada mapakawandak ko gayam kaya no sikat ketawan. Pinanawan, dakmanan, kastoy na lang nga kanayon na uma akon nunay meten ti kastoy napudno akmet nga agayat no ibati dakas lakimat anya nga ti madiyu kanyak agdigdig usak met na binigad imbag pa ijay magsaysay palasang ti umasideg nagadupay pagpiliam nakutong wenno nalukmeg awan bibiyang dati hitsuram lakay kaman wenno nagodgod basta ada kwartam sikati kaguguapan in the world nauman ti pusok kanayon nga masugatan mamin 50 en nga binastedak di balasang intayo lata ni jay bagyo isaganam takwartam 150 lang ti puhunan agpiligan ti kurso nadam imbag pa ijay magsaysay balasang ti umasideg nagadopay pagpiliam nakutong
sidig nagado pa'y pagpiliam nakutong beno na lugmig awan bibiyang dati hitsuram lagay kaman weno nagudgod basta da kwartam sikati kaguguwapaan in the world basta da kwartam kapang antibiotic kapan taag magsaysay manin. Pakisama ti tao depende ti pakinabang mo may hadda iti ununa taada sirbim kanya dangan kalpasan ti amin awanan bibiyang daken ka ama mo dakalang no sa pulanda Gombay-bayan dakan kadua no awanen mapaladaken ka Daita tinasakit niya kinapud no dito'y rabaw tidaga nga pagbibiyagan tayo trato ipakinabang mo sinalbaget di dagita nga pinaraswan mano lang ti tao na tumakderken ka nga pudno uray awanan kan Adadalat tadi tabay mo Isuha nagasak ka kadwa No adda kasta nga gayan mo Usaren dagalang Para iti pagsaya at anda Nang kalpasan iti amin makamokan biyak mo Dito'y
pail, ti kakwarta, barbarya lang tiin bubulsa. Paggatang lang ti mo ma, tabako gawit kinbua. Agpatagay kakit di man, tapumudot tirik na kapsat. Malipatam ti problema, nag-imas ag istorya. Dumteng ti agsapa, ijay dalan nakailat ka. Nagmayat pa iti urok na, kaabay na jay botelya. No maimunawan ka, tiramanen nagbungar ka. San Miguel ti Kapina, nag-imas pang igop na. Nabartik tayo manen, kastoy lang kanayon. Dongdongay si dong ilay, insinali dumaay. Apros dito apros dita, sumiling sumirap tay dot ti manok na. Taya dito taya dita, ipusta naming karga ti bulsa na. Pukaw dito'y pukaw dita, anyang tiragsak na no kumuktar jay manok na. Kotkod dito'y kotkod dita, nabagmanen nagawid nga 10 sin bubulsa. Kano ka nga agbaliw ka dua, kanayon na lang alusin ka. Tayin rigrigatam nga kwarta, ting mayamanen di tapalota, awanen ano kasta. Awan maluto, awan ipangan, ngem no kanin di manok, sinakumit di man. No agsakit ka, awan ti agas mo, ngem tay manok no vitamina kumpleto. Ay napadling palotero, isardeng munday tanga bisyo, awan iti dakes na, ngem sinobra metensa. Bak nang kakumano, inurnong mo takwartam, kasanuen nga takadwa tay masakbayam. Kano ka nga agbaliw kadwa, kanayon na lang alusin ka.
ririgatam nga kwarta, tinmayab manen di tapalutan, awanen ano kasta. Kano ka nga agbaliw kadua, kanayon na lang alusin breed ka, tayin ririgatam nga kwarta, tinmayab manen di tapalutan, awanen ano kasta. Kitak manday ta jacket mo, wow lebays. Kitak manday ta pantalon mo, wow lebays. Kitak manday ta badom, wow lebays. Kitak manday ta rupam, wow lebays. Ukisabana kitiday ta nga rupa, mao nga minagsipot bulo ingana saka, habang bumaybayat kit sumiksikil sika, original nga apay bawang ko naman kadwa. Uray may sa ti pantalon ko basta lebays, uray may sa ti jacket ko basta lebays, uray may sa ti brief ko basta hanfor. Kitam kadida ito'y subil ko kasla ambil. Ukisabana kitiday ta nga subil mo, nagrawit pa'y nga agngangal tabako, day tasang aw mo agat aras sa bullshit mo no, at day kiss mo nga balasang delikado. Mano presyo pantalon mo, 4,000. Mano presyo jacket mo, 5,000. Mano presyo sapatos mo, 6,000. Mano presyo tapukis mo, 1,007,000. Ukisabana kit diday tapukis mo kadwa, si bibiyag nga tapay lang jay nang pukis king ka, ibagam lang no apan taro misbak kinya na agrupro pa ka kiting nga gurilya ukinas na. Kitak manday ta jacket mo, wow lebays. Kitak manday ta pantalon mo, wow lebays. Kitak manday ta badum, wow lebays. Kitak manday ta rupam, wow lebays.
Kumusta kang kadwa? Jay mo maman ket di dita ngal lang solusyon na ti kinabakta nga dua. Pirmiti imas na no itu pram na labaga. Agala ka tigawet betakem jay buwa. Kabilang ti tabako, kabilang ti apo, balkotem santom misubo, ngalemon gayel. Kumusta kan kadwa? Jay mo maman ket di dita, ngalang solusyon na di kinabakta nga dua. Pirmiti imas na no itu pram na labaga. Nalisip tingipen agat arasaw tisang aw. Baak tagaruden ngal kedi ngal awanin timang kayat nga balasam. Baakis life nga talaga. Importante ada mo Kumusta kang kagwa? Jay mo mamangkit di dita nalalang solusyon na di kinabakta nga dua. Pirmiti imas na no itu plam na labaga. Kanwa, jay mo mamangkit di bita ngal-ngalang solusyon na di kinabakta nga dua. Pirmiti imbas na do ito prang nalabaga. Waday apoy, no waday apoy, waday okasyon, no waday okasyon, waday watwat, no waday watwat, wada kasdi. Ay nakamsat hang kaunay, narigati mahay bladay. Kapay nagubing kapay, mangan karne bawa sampay. Napangkamanen nakiwat-wat, 2 kilo iting kabinagkat. Kinontrata meten mukat timaray kan makaslakimat. No aday aso, waday apoy, no aday apoy, waday okasyon, no aday okasyon. Waday watwat, no waday watwat, wada kasdi. Solmanen na busbusogan, napaprusan naman enta butsyongnan. Nagimasenta isemnan, wat with siliko naman. No ay